ناسنامه سه نه کسین ده ایرش استانبول دهاتین کشتن اشکره بویه. او وزارت هندور ترکیه ناسنامه وان کسان دیار کرد. او گوری آگاهیان پرانیان وان بیانینه. او کسین جوه ایرش خلاص بوین بحثا شوا ایرش دیکن. İşte o anda herkes koşmaya başladı. Herkes saklanmaya başladı. Ez di klabê de bûm û me dengê çekan bihîst. Deng gelekî bilind bû. Hemiyan hewl da ku birevin û xwe veşêrin. Ez û pismamê xwe em bi hev rabûn û me hev winda kir. Hemiyan dikir qîrîn. Piştî çend kêrîkan polîs hat û em derxistin. Hatta naha 14 kesin gumandar hatine binçav kirin. او پلیسین استانبول جبر گرتنا وی کسی دست به اپراسیون برفراه کرینه. ده درباره وی ایرشه ده گلک ویدیو کتین اینترنت ده. او ده ویدیو انده دم ایرش اشکره. او ده همان دمندجه شویده ویدیو یک یا وی کسی کتی چاپمنیا ترکیه ده. لبله چافکانیا و ویدیو هین ندیاره. نه کسین ده وی ایرشه ده بریندار بوین ده نخوشخانه استانبول دنه. او یک جوان برینداران حملاتی امریکا ویلیام جیکوب راکا. All I can say is it's a massive tragedy. از دکارم بیشم اف تراژدیه که گلگ مزن بود. از نخواستم بحثی بویرین دقلاب دا قومی بکم. از گلگ خمگینم شو با همون کسان. ام نه کس به هف راحت بوین ور. و هفت کسی ما بریندار بون. ولات هوا گلگ خوشه. از گلگ عاجزم جبو اف تشتین لورتین هوله. خودی و قلابا ایرش لسرچبوی محمد قرچ اصلانج بجدار مراسمک یا جنازه بود. او بحثا شوا ایرش شکر او دبیجه مهین فهم نگیره که چوا اف ایرش چه بویه. Buraya nasıl ulaştı? Bu Rastî ez nizanim ew çawan bijûr ket. Ez nikarim ji wî kesî re tenê bêjim terorîst. Ew ji terorîstan wê de tir e. Gefên terorê bi giştî li seranserî welat de hene. Em hêbetî mayîne çawan ev êriş pêk hatiye. Türkiye be êrişek terorî bejdara sala 2017 bû. û ev bûyerên terorî bandorekî gelek xira di civaka Tirkiyeyê çekiye. Di sala 2016 de jî gelek êriş li Tirkiyeyê çêbû. û Tirkiye daxwast û dest pê rûpelek nû di sala nû de bike. Lê belê di çendîn demjimêrê destpêka sala nû de rast êrişan hatiye. Arama car dengê Amerîka.